They can have trauma, but there are people who don't get trauma. Untuk kanak-kanak yang besar ataupun tinggal dengan this kind of parents kan, diorang ni boleh develop trauma ke? Depends on the child juga. Kalau kanak-kanak tu macam ada social support yang lebih kuat, dia ada good environment, apart from mungkin dia ada rakan-rakan yang dia boleh depend on, atau keluarga, ahli keluarga lain yang dia boleh mendapatkan support daripada mereka apa semua. Setiap individu dia boleh either boleh dapat trauma ataupun dia tak ada pun trauma. Tapi mereka akan dapat konflik lah dengan parents ke apa ke semua. Itulah, walaupun dia tak ada trauma tapi dia ada konflik dengan parent dia. Sebab setiap individu ada tahap resiliency dia orang. So with resilience, if they have coping skills yang boleh menghadapi parents ataupun individu-individu yang narcissistic, yes and no, they can have trauma, but there are people who don't get trauma.